Bula. Go minuni mereka-raki yang hotel tak ada orang Bula FM namun dua nesek. Nimbula ayaw meli na wati tiu may mataniway ando talita kana warong ng Bula FM. Ando to kabi ono bi series wa ng Bula FM namun dua nesek isu. Ni sambol binakan lewi biti go nga lomon taun ni lebemba. Ngango musim bola roko-roko ando talita ka na warong ng Bula FM. Bula FM Number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Nisambul binaka. Si koe ungo na pakaleleka ni nonde tuku koe na mbungi ndindai. Bunga na lewe ni manu era politiki tu na besitoa na nonda bonua. Riri ko tiki pakalebu na kenra itubaki kanisa siang ni ndondon me pangataki mai bua endo na lewe ni bonua. Kito tambaga rauna tamba ni FBC News so na itamba ena itubaki dhani lewe ni manu kara politiki tu na besinga. Sabarita katalangama ina Fijian Competition and Consumer Commission ni sandika pati ko na politik ni leon manu ke siang ni binganiti kasangkara pati ko na bebangkai rato sa kaital tingana matambose menda na kauta takiani ki verto na nonda kawai ke tiko esona sitoa enda klani politik tiko na leon manu siang ni ndonu mese politik tiko e poi dortiko mai nandi ni kuwa na Nambose kani Asia Pacific Judicial Conference membaleta nan rakive sau ebe talonta kina na kia nambiwata na babulewa watokai na climate change bill men rokoviki na itubutuba ni baluti nan rakive sau kaina bunlawa aya said kayum ningo na baka ukawata kina na bagalele tagi ni kamburaki ni kumbo unduka Bebuki ni non ratu kita kina lenu bonua ersa sotaba tigo na bagada ni rakive sau wakina na be lawa taleso sema kina rakive sau bukan reta na bun lawa ni ubiti na tomana tingana na beli utaki na be tubu so ni baluti ni rakive sau kakani sa bagata kile to tolos artiko na nonda burubura na kena rebu Warita kana Fiji Institute of Accountants ni thakataka mbuto ni rauka bagi lawaki ke na kia na bangata ki na mona libiliba me rawati kina na sasanga mbuto ongo riendo na mbole lebu erto sotaba tiko. Rato warerei na mbose kani beka bagi labu ni kuwa na isongo karto laki warita kakina ni sa tomani tingana sasanga ni kia na paluti na mbole tiko. Kana presidente ni Fiji Institute of Accountants ni sangarabi tigo na bebagarara mataki ena kiana sangai men tango makina nonda bonua ena sasanga dha ni rawaka. Kina gito, sakadi bagana daw ni bibatabulidi ni Flying Fijians John McKee na dhanra na dorwo merna sota kina timi ni Velesi eni oti ni nondotungito bagatombu ena sot ni burubura nduanga na bisawe bwadori kina timi sota ki Georgia na madho saoti ngori na nona sana tigi butigo mai o vile me mata ene eto e muri me besu sumitaki ve pedeliato vitu na daungito rato wangito na sota ki velesi na ngito ni burbura ni rundul tini kalima erto na tigi butali tigo ngamai na bukilulu Flying Fijians na sota ki na timi ni velesi ni boe tini kalima miniti me tini na mbongi ni bukilulu Mai dava ikiri na bagale leka ni nonde tukutuku na kene kuri erano na seman stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bagading vinaka. Bula na lang ko siya do tali taga vuelo ronga sirma ko na Radio Fiji na kasi. Bula eu Veronica Melo toka do talibio na Radio Fiji 1 nando mai biti. Na vango merre telawa go ngai tabua ando talita kana varonga na Radio Fiji 1 nando mai biti. Bula go ngai no keimba ando talita wale na varonga na Radio Fiji 1 nando mai biti. Ina wale. Ale dango saniter kwati ando talita ka bakalebu na varonga na Radio Fiji 1 eno sorry. Radio Fiji 1 nando mai biti.